namba ya utumani mukuve batendevi ete woni waku ambe ya Nadeto TV na indi kuyandika woni waku yulwa maubora ngwethwa ndi unengelelia na kwisila mitandao ni yitu Twitter ni @mutongwe TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni Vilingi Wa Mauvoo Facebook Mutongwe TV YouTube Mutongwe TV Stock FM official subscribe tia utumani waku bau ngwethwa ndi wona kwa oyu fambe kuona amwe kati wanatumanengete witu alatukumbanesye ni vamwe na Ruto wina mithenya 14 uthezi ngalama ya mikalile ni uneni wake Raila Odinga. Ateti kukulwa magwatani enenthi indi tukumanya misingini ya kimbai. Enenthi mwingi kukulwa masovya mang'oi na maika mathosi makathinzwe. Na aimi maka wa masako koteta iulu wa utongo imuthuku kithini cha muselele. Vilingi Wa Mauvoo. Kalibu ni umanyithie ni ERASTUS kithuku wa NZOMO nake Sharon Ndinda aliula Mauvoo kwanzia ya meko na tuyambiane kana ndongo ya Azimio Raila Odinga ni watangasa miatianyo ya kitai ikambesya itina wasiumwa ilesi okete edwa serikali ya Kenya iyithwa yithukisya kiyo cha NND kukonia kuongeleka kwa koti wa sendu mbingi ila siendele kumavinyi ya NND. Raila ainene mboyani si mwanya katikati wa musi wa Ilovi kiwanza ni cha Jivaji Gardens waweta iyi ni onzia imwe nene ila uvangite umitumia kutunga kilauni na utongoi mokoni mamwenendi. Benjamin Mwaka ni wende na kuwangewa isu na yavikia na kuvya ni kuka na kwa niva nondo wa kumivwa. Na tuisonga na mbene kana ndongo isi ya ki uteti nisi ya kudwa kukwatani ya Kenya. Ivinda hii ndi ya Kenya yende na ukusi ya uwaniku wa milengo ya ki uteti. Mayendeka kumadhuko makuyana na mawadho mo Mateo Mani ya misingini ya kimbai. Uwanenwa ni Bishop wa kanisa wa Katoliki Diocese ya Kitui Joseph Mwongela na ula wanena nandiki Mauvoo itina waiseso ya uvako wa muka na Ash Wednesday ila ya tuwa kanisa ni wa Cathedral musini wa Kitui. Honest Maschalo ni wavikavo na tutumia Edward. Ndongo isi akiuteti nisiendeka kukwatanya Kenya na kumathuku mamate kumanya misingini ya kimbai. Uwaneno ne Bishop wa makanisa makatoliki va kauntini ya Kitui Joseph Mwongela kavindani kala watu wa ICSS yo vako wa muka na Ash Wednesday wiyuka kavindani kala nthi ya Kenya kukusi wa mianiko ya kiuteti. Mwongela nuwa wete vindani atongo ni mele kukwata na kuthukuma mwene nthi mate kutwa isi maundu ma kiuteti vindani ila manengetwe usoni ene nthi ya kumathukuma. Ni witano kwitu ithio nzeta nzi ya Kenya tutone kwitungiania na kusiokeania na kuekania zitu ndikatilanganwe ni mielekeo ya kisiasa. Kula nina kuniwe na vyetu anikanite ta katikati na ni vinda ya kwitungiania nundu wa kula na dhile ni vinda ya kwa kanzi. Tiulo na kunie kula ngaleko iva na kuna ngaleko iva. Tui a Kenya mena musumbi umwe manenge twatongo ininga iya la tunanibie tumakwate kuoko na mo matuthukume. Ingi Mwongela ni wakula serikali kwa samatambe na kuthingirila mweyo wa kusobya mawithiuluko bala waweta withitu na sieko mbingi cia kwanangwa kwa mawithiuluko kuma na mikulu leo tabi wa kithangathi kindu kila waweta tachende na kwananga mawithiuluko kumakulia tutoni kutethesia kukile mawithiuluko maitu wazia ku barabara nona maloli maingi Mombasa Road na Thika Road momito kamba magwite kithangathi nusio kwaka nusio kutuna na kithangathi indi kwananga mbusi ni kwananga mawithiuluko maitu na uni witu nuko na makama kwetu nuko na kithangathi kikwetu ni kula serikali kimikakati na zilanzio sia kutaba kithangathi tuinjali unula ukite na ona kumanza nzingi cia miako lazima kutumia kithangathi gachumete kukamba tanzia kweta kweta wana kwananga balabala na kwananga kila tu inacho ni ukulio ni udhuthio na diulisio kweta lambaka andu manwe
mambe kubinga nzia kana kubibya sindla sizi kozi kokua twenda kala twina mugo tukwatianie tatwikindu kimwe onawia va mongelano wa kulia moika kwiyikalia nesa mateko likamitoni methoku iletonya kwananga unewo na yulwa muika tawo une witu katika nzino itu ya Kenya na ulimwengu wonze nundu wa wina wo kuona muika makwa ndi tuitunga mwendo kuona muika ingi makwete linile awo methu kumola wailite nikana matone kusopya kisomo chike tutungiania na kageto yanisya tukuyana bandu mathina na masoma na ciana cia andu angi maina sindu indi uyu nundu akusila kwa kisomo emana nisye kana mundu aina kindu ambatia na wethe kuone mokilia twende nesa twimi kisomo na mwika twikeva luche na kuolucha nzi yitu ikana misitu yukile kaundi yitu yukile na nzi yonze witheni ato na kukila mwangalano wa menda Kristo vindani mambisi lungu ya mithenya miongo ina ya kutana kwilila kutetheesya alama tena kindu kwa kwisania namo na kumonya wendo ni chathi cha misaji mwanya kila chatu kanisani wa Cathedral va musini wa Kitui wa kulilikana wa katatu wa kana Ash Wednesday kila chatu wa ni bishop wa makanisa makatoliki va kaunti ya Kitui Jose Mwongela aithuthia akenya kukwata na vindani na kuvoya nthi ya Kenya na ingi aikulia alama kwete kutetheesya alama ta kwete vindani ngala masia mikalile siende na kwambata ndilivota Vilingi Wa Mauvoo ku makanisani wa Cathedral va musini wa Kitui kaunti ya Kitui Nesta Onesmus Chalo ni muvea muno Ones na ndisi kwa waumie mwambane ndinesa ona ovakitwe mu kana indi kwa wavendu yendeni na indi tuwa Mauvoo ange Mauvoo na tasune kana vena vata munene wa atongo iva Kenya kusiokeani ya kwigwa na kwete uwekio na kuthukuma memwamba kuveta kimena kati wa atongo imaki uteti na enendi uombulwa ni Father David Muva ulani muvea munene kana Father in charge parish ya Tala Matungulu kaunti ya Masako kabinakala ukuvingwa misa mwanya ya wakatatu wa muka na Ash Wednesday. Father Muva ni waweta kana evindani yi etikili mandeni ya katoliki mambe sekilungu cha land cha mboya cha mithenya miongo ina kelelo kinene ni kuvoya wiwa no kati wa NND na atongwi onde mevo ma kanisa na makiuteti boni motesia na ilipoti etikilika ati mandini ya kikatoliki sio ni kothenusya nthi no ni methiwa na uthaithio vamwe na misa si mwanya muthenyani wa muthi maitonelela ivindani ya lendi ila ni ya kwetela kana kuyumbanisya kuthayuka kwa mavosya witu na indi ni wavinda mekwithwa mailikana mathina onthe ala Yesu wesile na kwika wivio mwe na kwitia wekio na kulilikana maundu kauta alama wakonetie ta Kristo. Father David Muva kumatala matungulu va kaunti ya Masako ni watongwese misa ithi kanisa ni watala vala wetha imakulia nenthe kuona vata wa kwekiania na kuveta kimena katiwo Muva ni wende yakolesekana ivinda ya lendi yanite kwa ilungu kauta na chumwa ni chambe ni kuvoya usiokianio na wekianio chuma kii chambe tuvoye na tuisuania muno yulu wa wiwanithio kati wa andu wekianio kati wa andu na usiokianio kati wa andu na kanisa mwaitu mutheu ikulitie atongo ima mithemba yonthe na Kristo onthe na kila mundu wonthe wisi ni wombiwe ni Ngai amanthe nzia cia uciokeania no longi amanthe nzia cia kuekania no longi na amanthe nzia cia kuigana no longi na vevata muno atongo imakethwa maivoya wa kulikana guciokeania alamanyu viwe mwaka muthelu kuthukuma mwene nthi na umwe na kuveta nguzo cio nthi konete utongo ikana uteti va Kenya nthi titha tuivoya atongoi o makanisa na atongo ima nthi yonthe kumea masuanie muno vyu yulua wekeanio uciokeanio na wiweno nundu we witu latititwe muno na twile tukwatie muno evindani ni kanisa mwaitu mutheu walilio mundu ndukubwa nthi ni wanthi yaitu ni kana andu maikwenda kuwekeania andu maikwenda kwiwena andu maikwenda kwitania uwekeo na kuciokeania atongo imaitu manthi titwe tendo muboye evinda yetu tu maboye evindani yetu ya land tu yambe ya mithene miongo na yonthe titha tuimaboya nikenda o ndela tunanyubie mama ne kana ni maile kuciokeania makewe na makaekania na makathukuma onthe ni kwitha onthe ni nandu manga ina imakuwe ni mwana wake Yesu Kristo ngelanyoni ni wende ya kuelesekana ni vaende na ukosi wa mwani kukana mulutano mwingi yulu atongoi muno ala mesilikali ni nala mengalekone ulika na ubizani na chavata kineni kumaiteva mwe na kwithwa na mwamba nthini wa kuthukuma mwene nthi umundi nthini ya itu ya Kenya ni kana nthi yende no balanika
atongo imaende na obalanika pa hiyo mogu no longi pe milengo tofauti pe alame siasa ni makweto ungawazi ya serikali yangi maumete mate serikali ni onde makweto ukitana na kuti ndo maboje binda ye ame serikali na me opinzani ni mama ne ni maile kusiokeania makewana makaekania na makatongo esiande ya ito. Ni wakati wa serikali na upinzani tuone wakishikana mkono. Kama wanapenda hii nchi kweli, viongozi ambao tuliwachagua, na waomba na kanisa inawaomba, kama mnapenda hii nchi, tunawaombea leo, tunawasihi na unyenyekevu, mnapokumbushwa nyote kwamba leo nyinyi ni wapitaji katika nchi hii, muulize mtaacha nchi ya aina gani, kwa sababu sisi sote tutapita hii nchi. Kila wamenda tongo ini kuikulia tina utongo yuo makethi wa manone chao kwe mwene nthi na ni chao makethi wa matonya kuikiwa mathukumie nthi tina wa miaka mingi ya utongo hii. Wewe kiongozi utakuwa mafumbi na mimi itakuwa mafumbi, utakuwa umeacha nini katika nchi hii? Utaacha alama gani? Utaacha njaa zaidi, magonjwa zaidi, umaskini zaidi, vita zaidi, mgawanyiko zaidi, ama utaacha utengano zaidi katika nchi ya Kenya? Umwana kwithwa na wekiwa wetano wotonya umatonya lele mbuthi ni sa ukwata mawathi mwangi na kumaite maundwangi ala matonya umatethia. Kuti boya tongo yi umundi tema boya munobyo nikenda ngaiya kite ngosyo dina ndeto yanga umundi wa matembo wange ngosyo. Kila mutongo yatembo ngo yake, kila mukenya atembo ngo yake, na ilile ni chao kingoni yake ndetone siake moswani one make kitumete mundu ngithe na mugo. Kuwa kwa mu itulia ni siya etekilikana ike imandi ni akikatoleki kula kwethwa muthenya wao munthe nthi yonthe kuranyakana amethwa maika wivinde ni walungu ya mithenya miongo ena kuma muthenya ni wao munthe kuvikia kuthaluka kwa muvuse witu Yesu Kristo na endi kelo kinene ni kuvoya nthi ya Kenya na gwikia wiwa no mwana gwikia ni wakati wa ene nthi na tongo imaki uteti kwithwe na mugo nthi yonthe kumavata la matungulu kaundi ni Masaku Mutongo TV nyeneta waboni mutesia ni muvea muno mutesia ona kuniona wati ya makinya ma onesi tosonga nambe kavinaka munyao na nza wende kwikathi ya muno isio ni mbingi va Kenya enendi musini wa mwingi kaunti ya Kitui ni makulwa maikatho osye mangoimo ni kenda mathinzwe ainena na Vilingi Wa Mauvoo mati ni mwendwa na ulani officer wa ikundi ite ya serikali ya Caritas na ila yethieto mustalini wambe kwendekethia mangoi masuviwe ni wasya kana kiwango cha ucha Kitui ki iulu wa kilungu cha 65 iulu wa yana unyivu wa kiwu wetekana kwikathi ya muno vala ukueta enende maisio ii maitonya uthoa tuktuk kana mota sia utava kiwu indi mangoi ni mamathetha sia vanene Lina Musangi na iliboti. Kavindani kamunya mwingi wende no kusewesioni mbingi vande ya Kenya ekalima Kitui makulu masuve mangoi mona kuivetana na kumatake dhitoni kia mangoi kumatethe sainenzi na mwana wa mwaitu kumanza kiwu ovamana mawe yange misini onina na kamemeka ofisa kuma shirikani ya Caritas na ila idhito yoko ni ya maleve kusuve wa kwa mangoi ungua muradi wa mutunze punda daima niwawaitakana ingoini ya vata monona mono ibindani ya munyao okuliene mangoi mama suve tutethese mwene nthi kana twibuniza mwene nthi umuhimu wa kusuvia ngoi yake ile muteze kuma kioko mpaka weo na as a project intuithite kana tukiwa closely kana twithukuma pamwe kwa pamwe na ene mangoi ala ma Kitui county nikenda mama me undu mangoi mama itosuviwa na mema kana mangoi ya metha mena mamusi methula mebata muno methayo kila mema. Ofisa uni wawetakana kumana na ukia mwingi ula wikumbilite sio mbingi va kaunti ya Kitui na kwithwa ingi matena utonyi wa kuthoa kivikivika na tukutuku sia kukua kiwu ni wamenda ikali ama ikatate uthausia mangoi 5%. Kila chuomini kana andu anu maya afford kusave pesa matho wake ndaka mota kana katukutuku kota wake na lazima matumia mangoi na wase the same report yase kana the demand ya kibu kwa every household ulomo na kukila supply kila chuomini kana musiuno nikendo meet the demand lazima watumia ingoi na the same CDP ni kwa sekana the every household need travel between 1 to 5 kilometers nikenda ithi to the nearest water point either ni kithima kana ni kuthiosini kutaba kibu kunda andu mataba na ndo yake beti kitume mwongo wacho kage kwe kibu kutumia mwongo instead ya kutumia ngoi kunu watu asia kana andu ano ma Kitui into alite kusuvia mangoi maitu alama turetha kuma kioko mpaka weo wewe asia Kitui ni area na semi arid na kibu ni thina
wathi transport kithangari kana kukua farm produce either ni mbemba kana ndengu lazima utumie ngoi yako kou kitui kila kitu notrethia kana twaite kusuga mang'oi maitu ni kana kavindani kaka memekani katambuka sokoni windo wa mwingi ovala twakuseya utalo munini wa mang'oi sokoni uu na vala mama atandithia mang'oi ama waita kana biasala uu ni wikumbilitwe ni maumu maingi na kwa uyu mang'oi amethoa kwa mbesa nini kumana na nza na munyaula wikuo kinondo kithinzo giki na vinguite tunethia tuta mang'oi kwa wingi na kweza kwithia ithia nita mundu mang'oi aka musietete kuno ni ukugwa kwa mitu kinondo bandu kwitwa na otho wanatho musio tena kithinzo kila kina kivingisa kina mama ni kweza kwithia mang'oi ara manatezo bala kithinzo nala mang'oi manethia maku ukwithia nawa makwako cha mede na makwithia itwatea kina mama musio mothi kuthukuma musi juu ni makule serikali ya mutiuko hivi na kwenza minanda isione kivadhakanyo kithitoni kya kukitana na munyao Ngonya na mina nako ni methia na mathina magwa kula misinondu ises twinacionesa na kundu kwingi kwina kiunesa ona mara mengi tukonyithia mangoyo bano guzovano chuni na zeno wena londo midongi bano ingibite tonyithia mangoyo kwa kitumi kiu nitukulia devolution ya account ile ni batonyeka withie ni yaete maendeleo kuno mashinani kindu jambe twinzie minanda nikanangaze kwitha itwe konyithia mangoyo kuno town withie tonyithia mangoyo kula misi wengine mawaita kana biasala uwa kuta mang'oini wakwa atiwe ni ukuno muno itina wa minister uthi umuye wea mveani wa uimio vamwe na uwithe wa nyamu cia misini Peter Munya kuungamia uthinzi wa mang'oi vanthe ya Kenya iyo jibe kuta mang'oi mathinzo itute akina mama tukitotea akina mama misima nikanangaze kwitha ni manyuta bakiuna na okera serikali na tubingu eji tuyo mwemono nikanangaze itwacoke bala bako na thoko kona tukwaka matuka good report ya Vilingi Wa Mauvoo Nilina Musangi ni muvya Musangi na indi sovya ing'oi ikusovye kwatanio ya aimi makawa kithini cha museleli kila ki mutituni kauntini ya Masako ni matula muti utongwi wa kithike nondo wa kwethwa otena umelu utumini wa ilovia siangwatanio aimi ayu meenda matambia mamituki kwoswa ni kana maondo ma utongwi kulungwa na aimi utania usia uwo vate uselekee kana kulikililwa aimi medeta kana methitwe maitungata uya mwingi usovya kawa indi ndevi ekethwa yinthuku muno nundu wa utongoi muthuku Daniel Mwongela na ilivote kithini cha kawa cha museleli kila kimutuni kauntini ya Masako ndikithike timungeano ipa bani mwikiano ekanda na jundiene nakola kawa ngazia niyo katemanga ikejetheka nondo kunduko makawa tani mukuu ukaikawa nikagwa withi akathete bio na kolongira ninye niseya na nina miaka ya 8-10 na ngwete sitangi ndundonya va aimi makawa mewa manare tumenyongothisya yulu utongoi wa kithiki ulama uwetata withitwe utongwete undu vatailite na kutuma aimi aingi maikwa ngoo na kweveta nimani ya kawa na ingimo kwendea na uthina ona kutuika ni maende na utwaisye ni mesu ya kawa kumana na ndivi nthuku ila meokwata kuma kithine ki thikenza mela thipo ikindu kila kiendeesya nundu tamia andora mena makwani ni mambo baya mayisa akwambwa tamia mekona mayisa akwika meka kwenda kwake matwekithisia kithi cha muselele ta musi na makaunya miao kithi cha muselele ta musi na ithi mwemi akunza kunzwa baya wethia ona bakithini ndwisei na maete volonjo ingi cia ukethia pengulu ile bakithini pe mwajo na bengila yaimi na nicho tienda umanai baanisie kithini ki tuta yuna sisi ta ibigwe silingi 30 na kuithisia ibigwe 60 kuithisia ibigwe silingi 50 ithe no tetesa aka bala batesa andwasu nicho kitumite na malalamiko toka kithini kiti lalamike ti manondo kithini kikienda ilata iba umbano iba matukwana mwai wa matuko 18 mwai wa 10 ai miela mata biwe mewa silingi 50 na itano ndo maina ripoti ya kana ithila ingise wa silingi 50 meiyo mabindie kawala mwingeti jao timote na tewa nesa kilo ilande ne kilo ngilinana na ila itaende ne kilo ngili 11 na magunia 10 mesto na ta expect ya ngili nana ze umya silingi 50 na zo hizo kauma silingi 35 tambatete kwa uno ndo agetumiku
andu masenyie ni kwithiwa kilo ingili 11 nizo inaumia silingi 12 ona masabu gazi ona ndielete zio soma tio ibathugani yu mayenda silikali kwisila muveani wa wimi na cooperatives ulikile thino kwa mituki na kumetana na mituki ila itonekana nikienda matone utani ya matunda ma yuti yayo kuma ni manino ya kawa niti uthele la ba silikali tutani mwale au tutani akakwa ni ukenge andi nikele andi banda mbozo na mbemba na kawa ni bathei na iko geitwa kena ninaendie ngaliko nina inene kala lumulu nde ne kiwekena mindo kobi keta wa kobi na nine kala ndi nibwizine kibwa kikombe na kwa nizi ni twambao wowe nine iwe ni manali ninamba wowe kala kawa kwa nyondo ni mau kauma kikombe manali tezo iwe muitotanye tewa tezi usoma na jogiliko jami kibo yema nikiukusomethia onoguo woni meza mwithi wana kikalo kimwana wala mwene kivila wa kithiki wa kulia amemba wonthe kwithi wa matona kumeanisya na kueta mavata mombe wa nzamela yungamie kithiki vandu wa kuete ithoko ite na musingi na kulia ingi siasa iveto nthini wa maundu meokonia utongoi andu makwatwa ni mathina yene makuli aimi mukamba kwizila ofisini tukazizya kila kindu imwe kwa imwe kana kini tusovya kini tusovu kini tuikata vandu va kuandika mavalua wala tutezi mwithikandikia kuyanza ofisini muvingue ithani mundu wina huo uko ofisini nondo tuina mene yola wikala ofisini ukamukulia naye mokusungia kuiambite management nima ya kawa kauntini ya Masaku ithito yende na ukwa kuichana kuituka itina aimi ingi kukongo nundu wande vindu kuila yumete kawani uyu nundu wande vindu kuila yumete kawani uyu Daniela Mwonkela Mutongoi TV kumuva kithini cha kawa kila kimutituni kauntini ya Masaku kibetikiu kinena ndeto sia kuthecha indi ndeto siena uito wake sise ki serious nundu kiasia kovi kinendie kiona tambau chethia ni maana eli na chasioka ku musiki yethia kovi yesu etho wanai kana maondo timaseo ko ne kwati aimiasu ma muselele ni mewikia na kutetheka na maondo mayaila na indi kibetikiu kwisa ni chatani ya usiao wa kovi ndo ke kweta na inde karo thiuthi umone ine some matomani ele ono yasia ni wodo sove mango ine kana matotethie kwa kutabaki wo na kuiba ibinda ya mbua ni Paul Jackson kuma mulango ketui na ni wo na inde mundu unge na ke yasia ati wasia wa mwene ndi wiwike etwa Albanas mutuko enene yange wesu ya coffee kana kawa kaunti ya Masaku na ke mesha kitheka bromesh yasia wapewe aki yao na inde ngona andu aingi niwo measia manengwe akiyo na niwo ni mailito kwata akiyo nondo maindie mondani mai mama metecha yute ya ko ni maile kuivwa ondo violate motumani mainde na kuka ile itatu kenda imwitano ambia na ndeto TV na ndeni wa mitandao itu ya mekomo kanile matukani enzi yokedete na mavombe wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi inge nona kusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Mudo na kwitha imonda flat muno kwethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele no kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula sembesa ni masindula sembesa
lwasia wa muimi. Ubanga uisanda indi ndwaya wa kulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single mie itatu na kwenda single mie itatu mundume pethina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kalito mie itatu ni single mie itatu mie itatu lakini mie itatu kote mingi kwa mundume single mie itatu na numanda wa mundu ni manda mundu tuto wanaoshia siendo mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mesiwa yesu ida wambitese kota mrenda tinuka wete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu ukwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gethomba isokota baby sitola mwitana muno mutane idi twenda kuunenge buso tukwete mundu mutakoma na ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndatika miongo ina cia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Goshen Medical and Technical College Thika ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko waku. Metiane yito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Netu mandea amanyiwa maito attachments na tuena nyumba nzeo na ndeu siya kukoma amanyiwa. Tuethe kama konge ni lelo ni wa Garissa Highway, itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa katatu na mwei wa katano nuendeye. Toko ni esimo kwisila. Noti mwanza itano noti. Ile ithandatu ina. Noti ina. Kana noti mwanza ile. Mwanza kenda itatu. Inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Kalibu niende na kumanyithia Seneta Molote na chama cha UDA Mwandu Tabitha Mutinda ni waweta no kusukuma mbunge ya Senate ikunikile kwa kindini uthukumi wa vengi kauta va Kenya ila ikuwetwa tasithi twa imavena enendi mbesa sio batena wiwa no ona umwe Mwandu Tabitha Mutinda ni waweta meithiwa mainena na vengi munene va Kenya CBK no kana kumanya niki vena maunyungu nisio kuma kwa enendi kana methi twe mayasia mbesa kuma akaunti nisio sia vengi o uketumbo kwesela wangangania. Statement this after. Jamani, we. In the statement, I will seek the committee to investigate allegations of fraudulent withdrawal of funds from accounts belonging to customers in various Kenyan banks, explain the measures
that they have put in place by the chief executive officers of the different various banks, both locally and regionally, also the governor of the Central Bank of Kenya, and the head of the Banking Fraud Investigations Department to stem such activities that cast aspirations in the bank's security system. How deep is it? You know, for those people who have died or for those people who are, you know, unclaimed assets, what happens to them? So if this person is still alive, can be done that. So when we dig deep with the assets recovery, we'll find a whole lot. So, you know, this leads to another inquiry, that the asset recovery also, I mean, we need to dig deep to check on how the accounts are and why would they rob people while, you know, whether alive or dead. I mean, they have also their families. So what happens to them? Nina kesi mwe ya kibeti kimwe gikomba na ni mwisi undu kikomba baya bethana we mwingi na kibeti kia isi ngili maana monza na chaisi mpesa isu siumetu accountini yacho katika statement yacho neona neti bala mbesa siendete ne kibeti nikiendete kikaripoti kikaweta undu mbesa siumiwe bengi makoka makambe ya kusilekwani na kubikia suo ndao sa kuona mbesa siake na siaisa kwiwa bena kesi ingi ya Limuru mutumia wale kwithe ayosa pension yake na mundu alika osa loni katika account yesu na mbesa isi ya mutumisi atukanise si otilwa siebe loni yesu loni yoka yethe ana interest mutumia ni wabobwanie ni alikitu ni pressure na bengi kubikia suo mena munenga solution. Mwaka ni weso vivithia ila ngewa na yuni natosi okevo ndongo ya Azimio Raila Odinga ni watangasa miatianio ya kitai ikambesi ya itina wasiumwa ilisi ukete edhewa serikali ya Kenya iyithiwa yithukisya kiyo cha NND kukonia kuongeleka kwa koti wa siendu mbingi ila siende na kumavinyi ya NND. Raila ainenea mboyani si mwanya katikati wa musi wa Ilovi kiwanzani cha Jivanji Gardens ni waweta ni onzia imwe nene ila uvangite umitumia kutunga kilauni na utongoi mokoni ma mwenethi Ben ukanaingwa miatianio ya ule laithito thiende nthini ma yune kuvinduka nthini wa siumwa ile siogete ndongoi ya ule Raila Odinga ainenea mboyani si mwana kiwanzani cha Jivanji katika twa musi munene wa Kenya wa Ilovi aweta serikali yao yune tungia ngui mathayuni ma NND na nongina Azimio hivindwe utam. Umoja wa Kenya ndiyo ileta uhuru. Wakati mama walikuwa kwa jela, wale ambao walikuwa nje hapa ndio walipigana ili mama watolewe kwa jela. Kuna Gachoka kama baba yako alikuwa kwa jela, alitolewa na wale walikuwa nje. Leo tumesema katiba ya Kenya imerudisha uwezo kwa wananchi. Ninyi wananchi ndio wenye nchi. Nataka museme Kenya is ours. This is a struggle like no other. Tunataka amani Kenya hii. Sisi si watu afisadi. Sisi si watu wanaamini Kenya hii ni kampuni ya mtu. This is our motherland, as a preacher for the day reminded us. Raila no wetainende makwithitio muyo mwito wa ndivi mbingi cia yulu cia koti na nongi na President William Ruto avetange koti mbingi mathayuni ma NND. Ni uhalifu wa hali ya juu kuondoa subsidies zile zingeleta unga chini, zile zingeleta gharama ya maisha wapi? Na akasema sirudishwe mara moja. Hiyo ni sauti ya mwananchi wa Kenya. Hiyo ni sauti yenu. Mko tayari kulipa gharama? Munataka tukubali maovu ya tawale? Mimi nasema kama Martha Karua, niko tayari kulipa gharama. Mboya yisi cia kuvoya iveva ya mwaliuku ke uthukumi zamani ya kungabia nyumbani ya IEBC na ilangwatanio ya Azimio ithitwe iweto ni atetheani cia vanene kung'ea kula cia kivila cho sumbe ye mwamba na kotwa Supreme na kwa President William Ruto ni musumbi utena vina. Lakini tuliona Kenya inaenda vibaya, ndio tukaamua tuje siku ya leo tufanye maombi. Tumefanya vibaya kwa sababu Kenya inaenda vibaya, wananchi wanapata shida, hata wanasema
Sasa tuna makampuni. Ukiona baba amesimama hapa, ukiona Martha Karua amesimama hapa, ukiona mheshimiwa Kalonzo amesimama hapa hivi anapigwa na jua, ujue kwamba hawapiganii haki yao, anapigania haki yenu. Ona uyovo mboya ila President William Ruto withitwe aitwa ise kila wachu mwani siamvuthiwe ni andeti maule ivala maweta ina uniko na vanini kwa mwene nthi miatianio imyo ila yukite nthino aciumo ili ni awetota imwe ile kutethecia kumve na President William Ruto utongoi na kutungia mwene nthi vina wonthe wina ukomo. Kwa hivyo this is it, a struggle. If this struggle is going to come to its ultimate conclusion, there must be serious discipline. Discipline, nidhamu ya hali ya juu. Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumava musini munene wa Kenya wa Ilovi nye nita wa Benjamin Mwaka. Ni muvea mbeni muvea wa kuikiria usoveku malelo ni NTSA ni wambola kana nukwikia mawalanio memwanya makuongela isese cia kwika ukunikili wa kumanya ngale ila itetikilitwe kwithwa malelo ni kelolo na kinene ne kuokitana na mbanga mbingi ila sithasi katika ainene ya kaunti ya Mombasa kabindani kala matwa yesia onenania na ene yanda muveani wa ukui mwene kivelo wa bodi muveani uwa NTSA Aden Nur ni waweta kana ngali mbingi cia kimbene nisio siithitwe iyete mbanga malelo ni kuyanana na ukunikili. Angelina Mose na iliboti kwa withiana. Aden Nur nukuwetakana ukunikili ula mavikiete kutoisia wonania kana ngali mbingi cia kimbene kana private nisio siithitwe iyete mbanga cia lelu vala wetakana muvango uwa kuongela isese cia kuikia ngali cionthe ukunikili nutethecia vanene kukitana na mbanga. Tuko na inspection unit katika Kenya hii 17 na capacity yetu sasa ile magari tuna test ni gari commercial. Tunaonelea kwamba accident huwa anafanywa nyingi na private cars. Sisi tunafikiri ni wale wa biashara, lakini accident nyingi inatokana na private cars. Tunataka private cars pia zifanyiwe inspection. No wetakana isese cia ukunikili vanthi ya Kenya ne 17 vala lesikana ni makuthukuma memwamba na ene ianda kivathukanio ovamo na mivea ya kimbene kuvingwa isese ingi na ile ikethia wasi ungua muvea uwa ukui. At least kila county wapate inspection centers. Wale ambayo wanaweza kuwa na capacity wa Kenya ambayo wanaweza pata the machines, wanapata ardhi, wanapata kibali na wanaweza pata inspector ili wafungue center yao, and then we give them licenses. We work together. Of course, they pay revenue to the country, which is NTSA, by extension to the government, and then hawa pia waweze to take care of their staff so that at least magari zetu yote Mungu akitujalia ikuwe roadworthy na imekuwa inspected. Uwo kakavindani kala mavikite va kaunti ya Mombasa kutoa sionenenyo na ene ianda kana public participation kunena nesia muya ula muvea kwenda kuikia wa kukitana mateleva ala manyuite na kutoa ngali vala kuetakana itino wa iseso ye kutoa isia kaunti ni sionde makavikia divoti mbe wa minister wa malelu na ukui ni kana uvikie kunena nesio na kuvitu ukidhwa. We want this watertight law that everybody gets information about it. Tomorrow when it's enacted, nobody will be disenfranchised, so that nobody will be disturbed. Nobody will say that mimi sija hii sheria ikiletwa, I have not participated in it. Kavindani kau ene yandala mevikite kikaloni kini makathia vanene walanyo mawetekana nutethesia vanene kuolanga mbanga sia lelu. Ningependa kusema kuwa hili ni jambo zuri sana ambalo NTSA wameamua kufuatilia. Mambo ya uendeshaji wa gari kama mtu ametumia kileo imekuwa changamoto sana barabarani, maana ajali nyingi zimepatikana kwa ajili ya mambo kama haya, na kuweka sheria ambazo zitaweza kuhakikisha jambo kama hili limeondolewa barabarani ama limepungua pia is a step in the right direction. This is a great initiative by NTSA as far as road safety is concerned. Drunk driving, actually, it has been a very great concern in our roads, and it is a good initiative. We will support. We are very willing to support the initiative.
engine menda mawani moma vikie kukwati wata uwa kuikia malonyo memwanya ma kuikia ukunikilingali ila sielete idhiwa maleluni kuikithia kana kila mutumi wa lelu usuvioni. Tunashukuru watu wa NTSA kwa kuorganize hii stakeholder participation, na ule mchango ambao tumeweza kupeana pia tungependa watilie maanani, haswa mambo na inspection ama ukaguzi wa magari, kuangalia vitengo ambavyo ni muhimu ambavyo mara nyingi ndio husababisha ajali barabarani, na kuhakikisha kuwa huduma hii inapatikana kwa wingi na kwa haraka. Hili ni jambo muhimu sana, maana litawezesha hata watu wote ambao wanatumia barabara, hata private vehicle owners, watu wa heavy commercial, wapate kupata usaidizi katika hali ya haraka na kuhakikisha barabara zetu zinatumika na magari ambazo ziko salama katika hali zote. Ngilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Ni muvea anchi na vena via wa siana ila sithia wana mamutha memwanya na munothina wa kikondekana albinism kwa sethayo ethiwa asi masio maisi kana maye siumilia wandani na kusie ya undo violate one kuyanana na Reverend Jacob Mativo ula wambula kana ve asiai maende na kovitha siana ila sikalana mamutha memwanya na mbingi siasio ikayema ukwata utethio kuma kula kwe serikali. Reverend Jacob yuni wenda asiai maumanwe na mutuo usu wa kovitha siana ii nondo ni uvathukanu na mia ni twitha ona mawito ma muthemba ukethia ciana imwe ciona mathina taito aciai amwe ne makothao kuibitha nini discovery kana nini kundu etamwe ukethia ni waciai kana kiona mathina mamwe na akabitha alia wethia ndane waniko na kayikala ke tortured kana kena othinio o miaka mpaka kayeso in fact I attended several funerals na ende finally ndiye aethia kana kaka na ichao kana ikalemafu na ikabithiwe kuno weta generally kwa community pesa kwithwo kana kasia wake ona mathina tukwatianie ta family cause positively kaikalekilwe sua etha kena thina wake konde takwa kakuenesa na yuta yumuwela wasua ni vindukie climate kivindukie muno na kwina mathina maingi kwina obyobu mwingi kwina nzeve mbio nzeve zu ni to affect ya muno ukethia no mpaka tutumie mune no mpaka tutumie alama kwa vila manene no mpaka tutumie mauta makwivaka nondu wa okusia tikeseo kwatwa ni kenza ina near future kuni ni kulia kwa wini hivyo munene o serikali la ikoneti Ministry of Health kana ila financial hospitali patoneka if I considerate with the mauta mayo dala tayuko mauta na that has been usu ithetwa thini munene nondu ithiba yethia maivo ithiba yethia maivo na iwi nindi na kuno yote na mbesa cianie cia uthikuwa hii lazima koenda kauwe haya na alama tena sio maivia mai kwa twa mathina muthenolo ngitu na thikie mundu muka kuno sio families yala mwina ciana sio na mathina either le mavu wake konde kana o mwi wa kawaida tataiwe kwatiania nondu uone mundu mbetwa kitwe cha ngai na ni mundu worth na ni mundu ngai ukwenda withie ni wethe utethio in the community. Number 2 etha serikali onayo itatio kwikia kwoko kana kweta utethio. Munene wa uthugumi serikali ni Felix Koskei ni wathingilila vayingwa muvea ona umwe wa serikali wesa kwitikilwa kutwa isia biasara batena kuatia mitatala ya kimia ainena itina komana na nzama ya kuthima wailu
wa mitihani ya maofisa makuthoi matenda cia serikali ni waweta serikali ni yiyumbanite gutungia uthukumini wa mivia yake no kana kusia mianya ya wangangania mwingi ula withitwe wakite ndala miviani ya serikali. Ingi ni waweta nzia hii ni kutethesia kuikithia kila silingi wa serikali ni wathukuma wiyani ula cianenganwa vate kwelulukwa. Just speaking to what you said, is compliance audit of all institutions where supply chain people are, to ensure that there are people who are qualified, registered and licensed. And if they are not, that's where we call them out as quacks. And we'll deal with them as accordingly. And I'm very happy to say the support that we needed is here today. We have no excuse anymore with the support of the head of public service and of course His Excellency will leverage the full value of supply chain to become the transformation agent that this country needs. As you have rightly put, saying that His Excellency the President is very much trying to see on how we can transform this field of procurement from lamentations now to be the one leading the economy of this republic. That the stakeholders now focus is slightly changing, is expanding to include everybody. Those people who are the lowest level economically needs to be taken care of, to be brought up. So as you are practicing wherever you are, as your members are practicing wherever they are, I think it has to be very clear to all of us that we are now expanding the territory of the suppliers. We are expanding the space to ensure that all of us, right from that person who owns a kiosk, that person who grows bogas in some corner, have an opportunity of even supplying government in one way or another one. Nitwakwata ivuso ingi ya kwamba kuthi umone wa keli na ngosi okithene mauvombe ange indi utumani umwe wa Kevin Vintezi Pateli asia tusovye mang'oi ni ba kithioko niende na kugilwela live na ine tukathiwa hasa nzio ketheti na wandatika nini. Kinengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twakoma na mbeni wa kilungu cha inengo twikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Jiri joo kidogo twende you go there they will get you apart from person where you know and wrong is still to 90 mena sindungi na chindo na kitu mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela kina mrembo mwe unawina kinengo cha kwana kabisa sindu cia nyumba kana interior deco kekeo baumbe halafu ikasolo umbe tukwatiane na producer wa mbathi before wambo this school nikinduwezi weka nikinduwezi yungi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jawo Sawa vyo Iziva Mutongo TV ni twiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC komana na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Kweli kisomo ni uvunguo wa maisha masio mauni na kuvevangi utona kwikiwa uvunguo uungusuni ekava Embu College. Embu College yi Embu valave na mawithuluko masio na kuongela nzevenzio kuma kiimani cha Mount Kenya ukethia wiki lasini utite kuuta vate kuombosia. Embu College ni undu umwe na musi ona utemusi. Tuina utuika wa miaka mbe wa 25 ndini wa kuvundisia makosi kivathukanio na vala tuminite na kuvivithia amanyiwa mbe wa 5,000. Nitusomithasya makosi kivathukanio kwa ngelekanio engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingi mbingi soma naitu na ndukelila.
wosani wa mwai wambe ni wende nduketi kile andu maisai matunda ma kisomo meoka iyandikithie na itu unike kwa mauvombe yange tukunie simu kwisila noti mwonza ile imwe 5 ile mwonza noti kenda kana uthoke mutandao witu ula ni www.embucollege.ac.ke. Skills to go places. Ya, mweni. Na ugenda chesuo? Nya mweni. Kiba china ni tuselewe. Jina wageja. Nikine na kuyeya manziwa kwa no dikalo na 3. Asi, we maanisha no ye kale 3. Mweni. Ndo la tinga re. Mweni kala ande tida mweni. Ekana usilika. Mweni nina kwa kakia kwato yija. Ida mweni ekana usilatinda tike. Poa ni poa. Muthenya museo mazipoa. Afya nzeo mazipoa. Lewo museo mazipoa. Mazipoa ni nzeo kwa ndonde. Yay! Kasarani Catering College nicho kimanisio kila kisio cha maundu ma uwi na kosi inge ta hotel management, food and beverage, pastry, housekeeping, accommodation, bakery na events management. Sukulu wito wina mawithurulu komaseo na wina sindu sionthe ya kwikithia ni wasoma nesa. Mutiani witu ni WINAKE na City Guides na tuyavitukithwe ni Ministry of Education. Ala onthe masomeva ni makwata mawia manene mahotelini na kambunini nundu utuika wa alimu maitu ndui maila tuthokeva Nairobi Campus Maunju House, Seasons next to Clay City Medical Center, kana ukeva Kitui Campus, G Plaza Building next to Syokimau Building. Nena naitu oyu kwisila 0721 429 839. Facebook at Kasarani Catering College, kana website ni yetu ni www.kasaranicateringcollege.ke. Umanyini udhui, tuthoke udhue. Kalibu niende na kumanyithia minisa muveani wa utalii na nyamu cia kitheka mwandu Penina Malonza ni maweta muvea nuna ilile muno kikukilia ukwati wandi mwaka wa 2022 wisianisia na mwaka wa 2021 mwandu Malonza ni maweta muvea unakolanilie udhui wa bilioni maana ile miongo thandatu na nyanya mwaka mubitu wisianiwa na silingi bilioni ya na imwe na miongo ina na thandatu mwaka wa 2021 ingi ni waweta ngalekoni ya ndamboka ba Kenya mwaka mubitu bana ina atalii milioni 1.4 wisianiwa na atalii ngili maana nyanya na miongo muonza mwaka ni wa 2021 ila ni wongeleku wa kilungu cha miongo muonza 5 yulu wa iyana Jacinda Munyao na ilivote Ainena kavindani kala ukunenga na alivoti ya muvia wa utalii mwandu Penina Malonza ni waweta kana muvia nune kienesa mwaka ni muvitu isiani wana mwaka ni wangilili na miongweli nemwe kumanwa na ukuno watu linyutwa korona na vala ukunikili ukuona nyakana atalii alama tambu kieva Kenya mwaka ni wangilili na miongweli na ilini milioni 1 ngili manana mamiongo 83 mana muonza mamiongo 5 na ili isianiwa na mwaka ni wangilili na miongo 1 iona nyamu yana wa kilungu cha miongo muonza na ili 5 This year Kenya international tourist arrivals were at 1,408,753 representing 70.45% increase as compared to 2021 arrivals, which was at 870,465. The inbound or revenue generation grew up
to 268.09 billion compared to 146.51 billion in 2021, which is a growth of 85%. The arrivals represent 72.4 recovery towards 2019 numbers, which is above the global average rate today of 63. And therefore, Kenya has really recovered very well in terms of recovery. As you can hear, the world is at 63 and we are at 72.4%. Mwana huu unaumanie na nthi mbingi kuleja mwamulo myumu ya kusiana na tulinyu twa corona na kutuma andu aingi masiokia ndambuka. We did the best we can under very difficult circumstances to petition the budget committee so that some of areas which had some serious budget cuts, we were able to recover some substantive gains from what had initially been proposed. I'm thinking so, but since the report will be tabled today or tomorrow by the chairperson of Budget and Appropriation Committee, I'm plenty confident, courtesy of these honorable members and out of the interaction which we had with you, you will be able to recover quite a bountiful resource which was initially cut. Malonza ingini waweta kana muvia wake nuende kwikia walanyo kuona kanani makwa tata limbe ange maunduni makoneche uimi uithia wa sindu sia kiwuni uimi wa mala kati wa maundu wangi alama ende na kuyana kwa mituki onde. Who else can do better when they are supported by 4 chairmen, 2 parliamentary committee, 2 chairmen from Senate, and I can promise you that this is one ministry that is going to transform the economy of this country. Ndilivotia Vilingi Wa Mauvoo ni tawa Jacinta wa Munyao. Ni muvia muno mwetu wa Munyao. Ngwatanio ya siama na ikundi vanthi ya Kenya Cusco nienda manispa o pamwe na ikundi ila siungamitwe ni serikali kuiva ilovia ila itirawa athokomisia kimanza cha shilingi bilioni 4 ili na ila makueta kana nitumite sako ii itaendesha uthukomi wo undo uvailite ainene akaunti ya Mombasa kavindane kala mavingwa ikomano ya atongo ima SACCOS muungami munene wa ngwatanio George Otolo ni wawetekana vena vata wa ilovia ii kuivo aiwetekana sako ni tedia siava nene kuwete maendeo kwa kusevu ilovia na kuokile ukwati wandi. Defunct municipal councils, which was succeeded by the county governments that have failed to remit recoveries from the payroll to the SACCOS to enable them operate efficiently. For example, non-remittances by the defunct councils amounts to about 1.4 billion Kenya shillings. Other offending entities like state-owned enterprises owe SACCOS again another almost 2 billion Kenya shillings, and that is quite significant. Some of the laws that exist, for example, in Corporate Societies Act CAP 490, Section 35, it empowers the Commissioner to freeze the accounts of the offending entities who are not remitting deductions to the SACCOS. So that's one of the laws. Number 2 is that not only do we use the law all the time, but we also use the technique of negotiation to help us also recover these monies from the offending entities. Za ni iende na kweka adhi ya muno kisio ni chaga tundu ya Iolo kauntini ya Kiambu vala ekalima kisio kiu yu meotinda na mayukoma nanza evindani yenza yende na ukusi wa isio ni mbingi siande ya Kenya ukamba utatilitwe na itina ekali asu itina wakwasya maleu miundani kumana na mbua kukosekana yu kila enende asu mekwetia ni liuwa utethio kuma kwe serikali ni kanako tangia madhayo mo. Leo ni siku kubwa sana ambayo serikali yetu ya William Ruto na Gachagua na wengine
ya Kenya Kwanza, nilienda nikawaomba chakula, nikawaambia hapa kuna ukame, na nikasema sana sana kwa wale ambao ni wazee ambao hawezi kufanya kazi, wamekuwa na shida ya chakula. Na nyuma yangu naona wamepanga line, ndio hawa wamekujia chakula na tumewapea, tunaendelea kuwapea. Hapa tuko Chania constituency na tutawapelekea wale ambao ni wazee mpaka eneo zao katika wodi zetu zote 4 ndio wapate chakula ya kukula. Nataka kuambia serikali wakifanya uchunguzi na wakipea watu wengine chakula, wakumbuke pia Gatundu North kuna watu wengi ambao wanalala njaa, watu ambao wanakula mara moja kwa siku, na watu ambao wako na chakula kidogo, na watu ambao wako na watoto na watoto wanaenda shule bila chakula. Kwa hivyo wakuwe wanatukumbuka, na tunasema ni asanti kwa sababu ya hii chakula ambayo tumepewa siku ya leo.